Maya pasisilim po kaya katamungan at syuta na po kingi ka 25 Domingo ng karaniwan na panahon. Pakyabe tala po king kaya katamong panalangin ring makatuking intensyon. Para king kapasalamatan ng Richard and Chona Yumul, Nympha Agapitoong. Para karing kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Maylin Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, Mary Rose Bagtas, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Balayan na talatuki, balayan na mituburan, balayan na inawus mo, balayan na pinili mo, balayan mo o Ginoo, kaya ka ng pakayapan, kaya kang palabungan, Kaya pabanalan. Kilagyoning ikpampoy nga nakampoy banal Espiritu. Amen. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Sisantala po nga katang kasalanan, batang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ikang ginawang maygit alegwan king bayong templo, kesa king minuna, kino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang milanyan, ikang anak na ng Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang pabiyakanwanan at kayupayan, king kekang balayan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, sa mayipayang tuto pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Manalangin tamo. O ikpaming mayupaya, masikanan ng kekang katuliran, at mawala yung pakalulumuan tabayanan mo kay sana, king beyatan, at kapag subukan ning bi, kamtan mo sana, king kaisipan mi, king balat kayo, king ketasan, at piblasan mula, kapag dasan mi, king legwan ning katutuan, sopan mo king mikalalong matinding kamalayan, karing malugod mong pamalak, bang lalong lawas kaya sana loob, itiyaduan mi, king kasiwan keka, at karing kaparambing tao, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ipot, king libro ng Ageo. King kadwang banwat pamag-ari ng Dario, king kadwang pulot metong nga aldo ng 7 bulan, migsalitayang pasipayong ingkinu, king kapamilatan ng propeta Ageo. Sinabi na kang Ageo, king sabya na kang Zerubabel, ing gobernador na ning Uda, kang Oswe, ing matas diling katungkulan karing paring, at karing memalen, ing antika niti. Atin kaya kayo ni kakalingwan king legwan na ning sadyang templo. Nano ing itsura ng yeni. Palamu alayang bitasang legwan. Dapat kayo pa'y siralo. Magobra kayo uling at syuko libut at syu. Ing manatili kung mantabi kaya kayo. Anggang yeni kaya beyo ko. Inya ko sukat mitatakutan. Elumwat ugunan ke ing banwa. Ating yato, ing bansa at ing dagat. Ibaksak ko lang sa blang bansa at midalala kiti ring karerang pibansyan at kapuan niyang pibansyan ing templo. Kanako yang pibansyan, ing sablang pilak at kinturing yato. Maging may kitsyalekwan ing bayong templo kaya saking minunang mitalakad.
at karin kuibe karing memalen ku ing kanawan at ing kapayapan. Ing kinong mayupaya yaing magsalita. Ing amano ning kinong. Salamat king Diyos. Ing Diyos yang panaligan ko, kaya kapurian ibiya ko, yaing talasawp ko at Diyos ko. In Diyos yang panaligang ko, kaya kapurian ibiyeko, ya in talasaw ko at Diyos ko. O Diyos ko, ipasyag mo, king ala kong kasalanan, ipangwa mo kakong piyamuan, laban ka ring taong alang Diyos akatawan. Iligtas mo ko karing taong mitmong kapamayritnan at karing makatoliran. In Diyos yang panaligan ko, kaya kapurian ibiyeko, ya in talasaw ko at Diyos ko. Ika, O Diyos, ingka kong talapagluwalo, bakit pepayinggulutan mo ko? Bakit kailangan ko pang dumalan kasakitan, karing mabagsik kong kasalang? In Diyos yang panaligan ko, kaya kapurian ibiyeko, ya in talasaw ko at Diyos ko. Ipabal mong kaya kang sala, ban ako ingkarelang patnubayan, at tayran king bundok abanal, nung nuka rin yang kaya kang toknangan. In Diyos yang panaligang ko, kaya kapurian ibiyeko, ya in talasaw ko at Diyos ko. Karin ketang altar mo, O Diyos, lumapit ko, ikang babiyeka ko, king tulang emonano, tigtigan ke ing alpa at poryanda ka, O Diyos, akakong Diyos. In Diyos yang panaligang ko, kaya kapurian ibiyeko, ya in talasaw ko at Diyos ko. Talakad tamo po ba ang pararangalan, ing may pabalita? Hallelujah. 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 Mata ko kaya kalang ibuklat, ban ka kulang akit ding makapagmulala ng katutuan ning kaya kang kautusan. Hallelujah. 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 Ingino manatiliya kay kayo. At kaya kaan tinuri. Pamasa king mayap, abalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Minsan ka bang manalangin niyang magdilidili Jesus, lepitan dereng alagad. Nino kano ako agpangking sasabihan dereng dakalataw. Ganang Jesus karela, may kiba la, sabianda ring mapilan na ikakanuiwan amaminyag. Deng aliwa naman sa sabianda, king sinubliyang maybe merong kareng propeta. Deng aliwa sabianda, ikakanuy Elias. O ikayo naman nga ng kinotang karela, para kay kayo nino ako. May kibat siya i Pedro, ikaing Kristo ing anak ng Diyos. Peka panabili ng Yesus, kingera sana panyabyaniti kanino man. Gana pang tinuglong, sukat yang dumalan da kalakasakita ng anak ng tao, isakwil dereng makatwa daring Hudyo, rin pamuntok daring saserdote at ding eskriba, at patende, dapat subliyang mi king katlungaldo. Ing maya pabalita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pa sisilin po kaya kayungan. May pasisilim po amo. Mahalagala po kaya katamo ring koneksyon, lalong-lalo na po, ngayon panahon tayo ngayon. Aliwa mo itang koneksyon tamo, kareng tao, nune in connection ta kareng gadgets tamo. Kaya po borita mo kareng gadgets tamo,
parati tamong connected. Bangkanita, makapag-messenger tamo, makapag-Facebook tamo, makapag-online games tamo, o kaya makapanalbe tamo, karempong paborito tamong telenovela. Kaya po tang alatang koneksyon king internet may mimuata mo. O kaya po tang alata mong data, tamo po buri. Kasi buri tamo, parati tamong konektado. Nung itamo po, tamo buring milalako koneksyon, karing kaya katamong kaparang tao, ang poking gadget tamo. Kayo, ating ko pang connection king Diyos. Kaya ita po yung minsan na kalingwan tamo, itang connection tamo king apong Ginoo. Kasanting na po yung milyari king mumunang pamamasa, kang propeta Hageo. Bakit? Kasi, dempong Hebreo, may balik na laking karelang sariling lugar. At kanita, impong hari na ning Persya, Dario, ila, pepabustende na lang gawang karelang templo. Pero, inggewarang templo, mas malatiya kesa kitang dati. At iti masanting nung kumparame kitang dati. Pero nanong sinabi ng Ginoo karening Israelita nga reti, ako sana masisira loob. Nga na, tandaan nyo nga na, aliway tang ginto ang pong pilaking kabitso kin templo. Lunea ko nga na yung mikibandi kareng pilak ampong ginto. Nga na. Kaya importante liway ti. Yung importante, yapin itang ating congrelection ka na ako. Makanano kayo, konektado ka na ako. Kaya po kikatang ibanghelyong ini, kita mo, nung makanano Jesus, iya manalangin niya. Siguro ikita rin kayang apostol, nung makanano ing ginutang Yesu Kristo, makanano ya ka-connected, king ikpana ka rin king banwa. Kaya, lepitan de. At kitang na ng ginukarela, nino kanwa ko, agpangking sasabian daring dakala tao. Ngarang may kibat, sabian da po ring mapilan, ay kakanuiwan na maminyag. Dengaliwa sabian da ikakanu Elias. Dengaliwa sabian da, ikakanuing meto nga propeta, anyang minunang panahon. Ngini nga na, kutang ko ke kayo, para ke kayo, nino ako. At pekibat na pong one, apekibat ng Pedro, ikay Kristo, ing anak na ning Diyos. Nanong burinawaring sabihan ng salitang Kristo. Impong Kristo, ene po apelyido ning Ginoo. Balatampot ang sabihan tamong, Jesus Christ. Palageyo, in Christ, apelyido ning Ginoo. Ali, yapiniting kayang title. At nanong burinawaring sabihan ng Kristo, talapagligtas. Mesiya o Savior. Kaya po, in Kristo, iti metong yang forma ng connection taking Diyos niya, i Kristo, yapin niya, ing talapagligtas tamo, nung itamo konektado, tamo kaya. At makanano tamong maging konektado kaya? Emo po king kasalpantayanan, emo po king lagyo, lune king kayang kurus. Kaya nga nang sinabi king kakatamong ebanghelyo, sukat siyang dumalan dakala kasakitan ng anak ng tao, isakwil dering makatwa dering Hudyo at pamuntik dering sacerdote at eskriba. At siya patende, pero kay ba nga lungaldo, subliyang miye. Kaya in krus ng Kristo, yapin itay connection tamo kaya Yan ng kakatang gadget, in connection tamo, yapin ng internet, itamo yung connection tamo kang Kristo bilang kakatamong Mesiya, talapagligtas, yapin niya in krus. Tandaanan tamo po, in Kristo, imburi ng sabihan, eliwa ing apelido ng Ginoo. Nune, ing talapagligtas tamo na kailangan atin tamong connection kaya.
kapatad dalayang ipasubaling tawat balay ng Diyos para karing sablaya. Imbukod aduan tamong meto nga masap sa palugod at matibe kapanaligan ngatang manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo yung dayining kay kamanalig. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo indaying din kaya ka manalig. Baning mabilog a Santa Iglesia, maging pekakatawan ng Kristo, king pamangawang mayap, king kaparang tao, at pamanyamba, king ikpa, kapamilatan ding dapat amayap at panalangin, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo indaying din kaya ka manalig. Banto paranda ring sabla, ing karelang katungkulan, king Diyos, balang Domingo at piyastang pangilinan, kapamilatan ng pamidawon king misa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo indaying din kaya ka manalig. Banding dirimla king kasalpantayanan, tanggap lang bayong sala, aibat king Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo indaying din kaya ka manalig. Baning kaya katang kapamisanan, mi kamalasakit ya king ikalinis at ikasanting ning balening Diyos, at mabiyasang sumawop king obra king parokya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo indaying din kaya ka manalig. Ngeni aduan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Abetala ka rin kakatang panalangin, ikapasalamatan ng Richard, ang poitsyon na yumul, hinimpa agapitoong, ikaladwa ng Jose, Roman Sr. Jr., Antonio Iluminada, Juanita, Aliandra, Ampoy Mary Rose, panalangin tala King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo indaying din kaya ka manalig. Tamo po ngining kaya katamong sariling kapagnasan. O Ginoo, iturume ing lugod at salpantayang kabilugan na puso kay ka, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Mi daralami aining Diyos, may kekang kasulap para sari. Purihin Diyos. Baboning altar ning biyemi, pabanalan mo sa duwan mi, balang panina pangisnawami, balang isipan at daptan, balang kapuryan at kapagnasan, balang lugod at pakamal, king gamat mi daralami, aining kekeng sarili. Baboning altar ning yemi, Pabanalan mo sa duwang. mi. Manalangin kayo kapatad, ng katamang daon matanggapya, harapan ng Diyos, sikpang lubos, mayupaya. Tanggapan niya sa aning Ginoo tindang karenggamat mo, kinging kapurit, kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. O ikpaming malugod kaniting Eucharistia, papasyagmi ing kamatay ng Ginoo. Tanggapan mo retingay na yang pangmi at saupan mo keng tuki, kaya kambi ning lugod. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo, At kaya ka antimuri, itasyulareng pusuyo. makatas no king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matuli. Dapat at matuli ding pasalamatan na kang paratit numan ka rin. O ikpa Diyos alanganggat lubos mayupaya, king dali sa lagod, pagmasusyan ming kayang kamatayan, king babi kasalpantayanan, papasyag ming kayang pangasubling mi, king garap ng kapanaligan, panayin ming panyatang ng mit mong kaligayan. Uli nita,
kambering sablang koro ring angeles karing king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banaling Ginoo Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa ting yato, king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad dyan daratang kinlagyo ng Ginoo. O sana king kakatas-katasan. tunay kaping banalo ikpay kayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumin, papagbanalan mula, retingain king ambuning espiritu mo bang para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayam idawon kusang loob king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya keka, piraso ne binyene ka rin kayang disipulos at ngana, wananyiti kayungan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibayang pepasalamat keka. Binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at ngana. Kunanyiti kayong anat minum ko kaniti, tingkalis yung kanakundaya, tindaya ning bayi talang hanggang tipa na mibubo para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangketa mi patawaran na rin kasalanan, daptay nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Electric panta to. Miya iting tinape at miminong kaniting kalis, kaya kang kamatayan, kaya kamiyang papasyag, ang ganakin datang ka, king kaya kang ligaya. Yang ini ganakan mi ikpaing kamatayan at pamay nyo ng mebi ning anak mo, daraw miya keka, iting tinape ning biyang poing kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan keka, papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo keka, mapagkumbabami mo na bang pagamuha mo, na kaming ansanang misulo-sulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan mewik pa, santing lesya makalaganap king meto yato, bang bigyan na peking lugod, kambenang Leo na kaya kaming papa, i-Florentino yung kaya kaming obispo, de sablang pari ang pong diakono, kanakan mula ng banting kapatad ming pepainawan at manenay sabling miye, ang pore sablang miyangon na biye. Tanggapan mo sa aking maligayang mga harapan, pakaluluan mo kami ngan, gaon mo kami ngan karapat dapat magkamit king biye lang hangga, bang kayabe ng Maria, imbirhening doon ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambering sablang apostol ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, poriandakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kikang anak. King kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay espiritu, paporiandakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Ngani po manalangin tangbit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karenga manong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikpami at siyo kabanwa, misambay niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, pamituan niya ilog mo, kete suli pantibanwa, ing kakanan mi king adoldo, biem kaya kami adong ini, ang pong ipatawad mo, kaya kami ring salam mi keka, anting pamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangemo kay paisaul kintok suno na ikabos mo kami king sablang marok. Kapos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kang may kabusing kasalanan, at miligtas sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payaning ligaya, manggaman king alanganga. O ginumi Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ang apostol, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyak kaya kayo, mo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, na nilawan may kasalpantayanan, kaya kang Santa Iglesia,
Pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati asanang manatili kay kayungan. At kaya ka ang Pakita mo tumurin. po ngining mikakami itong taking kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan. Kordero ng Diyos. Sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Yoing ginutang Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos, yang milalakoking kasalanan ng yato, papalatang mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, ak matampantanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na Ang ako. nadaya ng Kristo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Eka tatakot, abe mo kong nausda ka, kinlagyo mo, ako'y ginumo, mantabe ko, kimbye mo kapilan man, o anak ko. Balo mong insablang gagawan ko, balo mo yung lamaning kakong puso. O anak ko. Manalangin tamo, hoik paming malugod, ing sakripisyong pig sulwan-sulwan mingini, pasignangan mo kay biye. Kapamilatanin kayang Espiritu, tumubo naman sanang matatag, ing biye karing puso mi, at mapanatili kang tapat keka, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Bisa kayo po itang Friday, tamo gawan tanya na mga baka. Ne, kasi, sigla. Ne po, atintang kay, except first Friday. Ang first Friday, pugat panapon. This coming Friday kasi, first Friday tamo po ne, pugat panapon. The rest, gawan tanya pong habak. Bang kanita, mas tahimik na yung habak ne. O sige po. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutuing igpa, ang po'y anak, ang po'y banal na Espiritu. Amen. Isa mi daw ne, may tanaking kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat, King Salamat, Diyos. King Diyos. Maya pabengi po kay kayo. May pabengi po.